Militer Ukraina 1 Desember melaporkan 211 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Toretsk, 10 pertempuran kecil berlanjut di dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Pasukan pertahanan Ukraina menahan 6 serangan Rusia. Pertempuran sengit terjadi di arah Kurahivka. Tercatat 48 kontak senjata terjadi di sejumlah titik di dekat Sonsivka, Brestki, Zora, Novotmitrivka, Kurahovo, Dachi, Dalny, Katerinivka, Romanivka, Antonivka, Hanivka, Elizavetivka, dan Uspenivka. Saat ini, tentara Ukraina berhasil menggagalkan 37 serangan, 11 bentrokan masih berlangsung, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.